emakhosini izinto ekufanele kuzazi makube umntana akho ucast umbona from ebuncanini ukuthi lo mntana ukhesiwe uyabona naye ngendlela makalele lo mntana uphupha azaphakame nano sometimes uyasaba akhale uyabona into njalo kube umntana othi mawumbheka lo muntu ebusuku uphaphamiswa amaphupho ngaso sonke isikhathi and emini umntana ogangayo lo mntana loyo ama ifungo ezimbi kuyena so akongenzele ngalendlela le cela ungitholele iwool ebrown newool egreen wool ebrown newool egreen uzothi mawuthola ipiece nje encane uzongikhathela yona ipiece encane angithi manje asikhulumi manje ngomuntu oseka kuma drugs sikhuluma manje sa protector lo okuncane uzolikhatha iwool maybe bengaka ukhathe igreen angazwayi ngoba nginazo wayi bengaziphethanga but I'm sorry iwool ibe isize encane engaka uthatha amanzi ufaka leyo wool brown ne wool brown and what green kule wool brown and green uthathe matches ngicela ibe yi7 uzoyilayita ulahlele 1 2 3 ulahlele iloki lightil 4 5 6 7 nanoma ungabeka phansi and then ulahlele kanjalo kulelwa then manje uyaqosha ke ngicosha yonke imimoya efakiwe enganeni lengane yami ngiyazi ukuthi ngumama wayo angizange noma ngubaba wayo azange sishade kodwa bengicela ukuthi umntana asindiswe sicela ukuthi amacala semsamo angavumelani nabathakathi already sebayenza damage angazi kuyazwakala ngithi manje you must know ukuthi when you summon imimoya yokukhanya zazisa ukuthi ngiyazazi ukuthi nginecala ukuthi ngiyazazi nginecala then isone emntaneni siyokwazi ukuthi manje sicoleleke atheke wena you understand ukuthi kube we ozokwazi ukulungisela ini ulungisela ingane nani nilungise lento enizenzile ezamacala so umntana uthi masowucedile umfaka kwibhafu umntana ngoba umntana lukewarm water uthangene and uyenze mase befazolala umntana then wonke le glass yamanzi uzoyithela konke wool yonke into ekhona uyayithela makuba imatches isasele lapha ebhafini uyayiyakaza uyakazela khona ukuthi ingene mawuceda lapho uyolwela ingane ngibiza bakabo mama bakubo baba bakubo goga bakubo mkhulu ukuthi bawuphakama ngibize uNkulu umdali yes ngibiza umdali ukuthi awungigezela yonke lemimoya umntana umgeza konke indawo akunansipho akunani ungenzele for 7 days then observe lo umntana loyo abantwana amabalele badla amazinyo abantwana amabalele abakhulumayo cela ningenzele kanjalo emakhosini akuyokhanya